Ja sam Marko Dikanić, direktor firme DID.o koja se preko 25 godina bavi prodajom pisača velikog formata. I htio bih vam predstaviti Epson SureColor SCS seriju printera. To je trenutačno najmodernija serija eko-solventnih pisača za ispis visoko kvalitetnih sadržaja za signage display aplikacije. SCS serija pisača vam omogućava ispis naljepnica, cerada, papira, tapeta i ostalih materijala za vanjsku i unutrašnju primjenu. Prošle godina Epson je najviše bio poznat kao proizvođač najboljih fotopisača, a sada žele to postići i u ovom segmentu ispisa. Zašto izabrati Epson? U digitalnom tisku, kao i u svakom drugom poslovanju, traži se par ključnih faktora kod odabira stroja za rad. Bitna je preciznost u industrijskim okruženjima i ne možete si priuštiti printer sa niskom kvalitetom ispisa u kompetitivnoj industriji. A za rast poslovanja potreban je maksimalno stabilan stroj. Zašto Epson? Pa zato jer ima precizan i točan ispis, zato jer donosi izvrsnu kvalitetu ispisa na širokoj paleti materijala. Zato jer podiže produktivnost uz maksimalan uptime stroja i minimalno vrijeme održavanja. I zato jer daje profitabilnost. Ima minimalne troškove ispisa i održavanje uz dvogodišnju garanciju. Epsonova SCS serija eko-solventnih printera se trenutačno sastoji od 3 modela. SCS-40610, to je pisač sa smig bojama i jednom ispisnom glavom. SCS-60610, to je pisač sa duplim smig bojama i sa 2 glave, dakle dvostruko brži od 4610 modela. I za kraj, SCS-8610, to je pisač sa 9 boja i mogućnost korištenja bijele i metalik boje. Preciznost je srce SCS serije printera. Ova serija ima najnoviju Precision Core glavu sa vrhunskom kvalitetom ispisa i Epson Precision Dot patentiranu tehnologiju. Svaka glava ima ugrađenu zaštitu od udaranja u medij te radi u kombinaciji sa Epsonovom Ultra Chrome GS3 serijom tinte. Tinta je iznimno male potrošnje i vrlo širokog gamuta boje i smanjene zrnatosti radi iznimno malih kapljica. Jedna od najvažnijih prednosti Epsonove GS3 tinte je brzina sušenja. Moguće u istom danu ispisati, obrezati, laminirati i isporučiti proizvod. Ova serija pisača koristi najmoderniji sustav za oblačenje i namatanje medija. Uz ovu tehnologiju feedinga napravljen je stalak koji drži pisač tako da bilo kakve vibracije smanji na minimum. U sve to, tu su i najmoderniji kotačići, to je pinch rolleri, koji drže i pomiču materijal tokom ispisa. A što to zapravo znači za korisnika? Ispis bez bendinga, to su crte koje nastaju radi pomicanja glave. Smanjivanje mogućnosti udarca glave u medij i generalno manje grešaka kod ispisa. To sve jednostavno diže produktivnost na jedan viši nivo. Pisač je izuzetno pouzdan. Čišćenje i održavanje pisača je također najvećim dijelom automatizirano. Tipični korisnik mora samo jednom mjesečno ručno čistiti pisač, a malo zahtjevniji korisnici će to trebati nešto češće raditi radi volumena ispisa. Smanjeno održavanje možemo zahvaliti automatskom čistaču glava. Radi se o jednostavno nekoj maloj krpici koja redovito briše ispisne glave. Još jedna ključna inovacija u pouzdanosti i čistoći pisača je sustav za filtraciju zraka, koji onečišćenja iz okoliša tjera u filtere i iz pisača izlazi samo čisti zrak. Ako još uparimo Epson SCS seriju pisača sa Suma rezačem folija, imamo najbolje i najkvalitetnije print and cut rješenje na tržištu. Suma nudi razne modele rezača folija, a svaki korisnik može naći nešto za sebe. Ovi rezači imaju odličan user-friendly izbornik koji dozvoljava korisniku brzo i jednostavno podešavanje brzine pritiska, načina rezanja i ostaloga. Kontrolno rezanje na ovim rezačima omogućuje rezanje visokom preciznošću iz pisane grafike. Suma rezač može služiti kao samostalan uređaj, ne vezan uz pisač, za rezanje folije u bojama ili folije za termotisak na majici. Uz to ima i Suma Flex funkciju koja omogućava perforirani rez, dakle da nemate naljepnice koje su izrezane u roli, nego da je svaka naljepnica zasebno odrezana. I te dolazi sa automatskom cut-off nožem koji automatski završava posao i odvaja jedan od drugog posla. Uz DID, Epson i Sumu pokriveni ste u vašem poslovanju.